thir tu le ngai thatu zong te chibai le vek ole tuntrama chuan ku varo chungchanga MNF thalai headquarters te thu chua hi kan thirin kan en thawanga tin chumi mai ba ka ZPM lampangina an tu choran sim de po kan thlir ro don ani thingdola barmaku varo mansa da khom lak chu ania he thil hi MNF vice president pulanun moe po tu tin da chuan amuna anjuk kal chila apur chona an man motor lian te hi asam lam motor ani ti anjuk fin fi ani motor pahni tan chok ve man lo te number plate a chiang hle ani heng motor te hi Mizoram Police 10 escort an tum ngei ti azuk fi a kuwa phur chua tum tu te hian magistrate order so mai tur an nei lo bok ani mandawa vaireng te muna kuwaro mansa beksa nga zali samsari pakhat lai mai a khwangchar bo po kha ZPM sarkar hian tun thlenga awmna chin le mo phur tu chem alana ishiat anilwa sarkar ho tu lokjinga danlama sum don na in nam noi an om ani nge yang ti rin lelna alien to so ta hle ani kuwa beksa nga zasari samlin pakhat lai mai phurbo tur hi chuan alo bera taklian som ni lai angai dona asam motor ngei mangin asam laman phurbo nge yang alok na hi tuten nge te lang ti thlengin zona chan har tak he sarkar ZPM sarkar hian chan na pek tur ani ta ani aran soyang khan hei aran soi chiang kel kol khop maya arin hlel thu te le ZPM lampanga hian in phumru an aman yang ti thleng khan aran soi chuak ta ani a ti chuan engpon in sela video te kan en chin phot donia Maya he Burma ta ku varlu da hi vaireng tele chevela man to sa bek sanga chuang abo to boka tu na heti zat mai hetilaya police thu nei tu te na anda that to tilaya vai takina ron phur chuak le tura aron nom le riwat mai la ya po hi mizo mi puite min za lo na le min mu sit na ngai theya chuwang chuan thil serious tak mai ania hei hi voinia kan soitel du chu kan sarkar thu nei tu te hian in hriat pu lo ni sela chuan he buna hian ektikong main trak hian tlan lu don lo ti hi chianga tin kan thu hriat dana phei chuanin heng Assam registration hei kan munga phaila matanga ron kal ani ti hi chiang e maya ta chuan he motor eng mo zat mai tilaya kuwa phur chuak tu tur te hi Mizoram Police ina escort turin mania misom le pariat abo chuanin ma an la pu thila poi khop mai he piala ma te po hian he lo om zela di oma heng te po hi ektiain nge kan tianga thu nei tu te hian eng ti ge man lak don ti te po hria ta cha hom khop mai ei tianga kan man to sa thu nei tu te kuta om adu duina lak chua the yang shima he tianga ruwa manna om mai hi alung chiat kha ka in law and order lama hian kan sarkar ho tu te le kan home department po a fail he ni ti hi a chiang em mai ni tin he dilwa hian hei han phei le taila ati rahan motor panga om ni khan soi ria amaro chu hei tu da chuanin motor pahni chau mu nia len khonge motor dang truck hetilaya hetiang phur tu ra motor dang pathum lu ta kha anlo vek to ni na siat boka khang te boka tu da chuan a om to lo ni chu wang chuan tip na lak chua tum kha tu na hian tip ni chu kan huta khonge tip thum dang chu om kan police te kan ho tu te thu mui tilai mu na hi tang hianin an escort chu ganga he tilai ho tu te na an man to kha phai lama an zu khalta em ni ti kha zonal lian tak om thei nia chu wang chuan thil poile rap khak tak mai ani ti hi achiage me maya khoi kan thu nei tu te le thuk ege thu nei da keng ko tu te kan home department te le kan police tu te hi no mi hi MNF thala headquarters sori kan zonal lian tak le thu poi mo tak ni ti kha kan soitel du bok ani o khang te kha ani a ZPM lampang khan anjuk bel chianga thil am dan tik tak te soini in ain sri ani chun hei ZPM lampangin press release ran chu vele ta a soi hingun deuh khan longai thata ula a eng hinge dik zo ki thiam har em mai ni tlema thil thui zau deuh chi ka chon an soi fi ta ula a cho me hei hi inga thavele phat don te ang
chibai ule tun haya polytechnic building thingdola barma kuwa kumsam hi som hi pan hi chove la tangaman to da kho tiral tumna chungchanga policy khopui tangin thu thangleng wa nuan ti hria tani a thuji klok khrachiang lova social media e WhatsApp le YouTube vela thu the da om hi an om hi a poi le a kan mi pui ten thu chiang an hria the na turin e thu chua hi siang ani policy district chunga le policy khopui chung hun engemaw zata barma kuwa dry Myanmaris are kanat mansa district 14 achung thu are to hida ani a heng te hi district magistrate policy pina prohibitory order le promulgatory order alo chua to kala policy district chunga ron phutlu ani awangaman anni atam berchu polytechnic building thingdola da kan lo ni a he polytechnic building hi higher and technical education department hoi om ni in tuna hian sak that le thom that repair le renovation kal pui tur ruang manani a khoi tu contractor po ruat fel to nin kan thria building chung hi a pop na sa le a hi wang hian a chunga pu bada hi a chena sa to in amoi na sa he boka ku vari na ui hian building him na hi a ti der thong hle bok ani heng ku baman sa le an chungchang re fel to district 14 district magistrate ko ta tiral tura ada fel to I to te hi en kia tiral tu nge ni ang ti in district administration le police lam chon mun takin kan ngai to a tun haya ko kan joint NGO coordination committee le kan press meet te hing pu ina somin thu poi mo tam tak kan rel kara hem chungchang ko hi soi chua ani a mala district magistrate dina tumdan te atlang puin kan tar lama athu pongin chumi chungchang ma po chuan tu kompui nama kan phu lova phu tu po kan lova kan ngen hek lova amar chu district administration in kalpui tumdan ha kanin hriat tir mai chau ani a humbo emo haral emo pai emo chuba ka CRPC le kandan thar BNSS a district magistrate thunai na angin shal emo mai tu in athabe tur hi kan zong na sa le ni humbo turin mimal government department mun lova tin haral ni chuan sum tam ta athar sen amai don ba ka environmental issue na sata om thei do na tin the thang pai dar hian kan lo amalama kan lo ton to thila lo char kho ma sum do na mang le mai du hi mi kan om do in kan sele boka hen zong zong ai to hian ku vachia le lui ada na hun ti ro ngai bok si hi achunga kan dan tarlan CRPC ni thi tuna BNSS ni ta ina district magistrate thunei na pe kangin alei thei tu ne na shal mai tiral mai hi tha arin ani atha sia tan yangin district magistrate thunei na angin okson lilam hanga tiral ani ta ani alei tu hian polytechnic building ku bada me ki pur suaka a building ti ro ba ka then fai ngai zong zong thian fai fel fai takin ana akal puido na district administration lama tanga magistrate tele kan police te point an en pui vek don ani ta khan ran soi fiele ta ani ZPM lampang an soi tulokte demna an ka le o ka kha aron soi chiam maya amara chu hei tu chuan siam na chuan an phur chu dan te po thil fel fai thlap a dan le dun dik taka thil tin in aron soi chok le ta a hei po hi atunge dik jok le ti hi rin thima har khop mai policy district magistrate hala na hian thuji plua khrechiam masalwa ngai dan lo siam mi engma sa an om ni na langa heng te hian hriat chian du kan nei ni chuan district magistrate policy district ne na mo
borsa isapui policy ko emo office hun chu maron kala thu chiang ron zor masaturin kanin nge na kanin tir ani aron soi chiang khop mai thu dik zik tlok lo the dar tuman om tin ron soi ta tin thu dik tak le thil chiang tak kan che du chuan azo fi the reng ani aron ti ta mi mai ni engpo ni sela part in beina angai ta ila lelemena an soi ang tak tak ka thil ani chuan thil kha apoi the ve ani ti chuan zpm lam pangin ron soi fi ve ta ani chuan chiang takin zo na zo te po an ngam vek ti in aron spok chok le ta ani engpo ni sel hemi boru ka chuan atunge dika thiam jok ti ke chuan soi thiam har ka ti amaro chu lelama zpm lam pang chuan zo na zo an ngama engkim kha chan the turin in pe ni khana hriat tat maya zpm lam pang hi lelam hin an zot ngam donem aron zot ta sela engtin ngen chanang ti lai hi hriat chak am kop mai kha khan du tok phot donanga chanchin kim chang le thil hra cheng te khan soi ve tawla a thawme